كذبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الحق جهاده حتى أتاه اليقين القائل ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. إخوة الإسلام، اعلموا أن التوحيد هو دين الرسل جميعا، لم يخالف فيه إلا ضلال النصارى ومنحرفون. أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أنا أولى بعيسى ابن مريم، أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة. الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وأكد ذلك التوراة والكتب الملحقة بها. ورد في سفر التثنية وفي إنجيل مرقس أن يهوديا سأل المسيح عليه السلام: أية وصية هي أول الكل؟ فأجابه المسيح عليه السلام: إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل، اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. وجاء في إنجيل مرقس في إنجيل يوحنا أن عيسى عليه السلام كان يقول في آخر أيامه: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هذا جاء من عند كتبهم هم. وقال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala oɗo jippinde nde ɗo deftere ñiiɓunde feewunde wonde mu'jiza al-khalida Allah subhanahu wa ta'ala holli e fuɗɗode nde ɗo simore nde udditedden oɗo hutuba suratul kahf hare nde ɗo deftere no jeeya ko addire ko waajagol ɓeeɗo ɓe tawata hino wi Allah subhanahu wa ta'ala no mari koyete kon ɓiɗɗo konngol hulɓiningol, konngol mawnugol, konngol ngol tawata kammulɗe leyɗe ɗen seytini tikki haa kammulɗin faalama koyete kon e dillugol feccoo leydi ndin koyete kan feccoo. konngol ngol tawata bani adama si nani ngol ɗo no haani tawa honɗum ɓernde makko no koyete kon dillay, no tawata nduɗo kammuli ɗin e leydi ndin koyete ko dilloɗum, ko feccoto ɗum. hay pelle ɗen hoore muɗum hino faala koye ton haray e muncagol sabu ɗi konnguɗi naneteɗi ɗo. kono ma dalika ko hawni kon iya taw julɓe ɓen hino jokka kadi ɓe kadi ɗiɗo konnguɗi fof
hiɓe jokka ɓe hiɓe waɗa ko ɓe watta ko hiɓe weltori takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu l ardu wa takhiru ljibalu hadda an da'u lirrahmani walada ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada anden ko dina tawhid annaba en fof ko ɗum ɗo noddi goto noddali koyete ko shirku sakka no wi allah n mari koyete ko ɓiɗɗo nelaɗo maki min ɓuri handude e yimɓe ɓen e isa alayhi salam ka aduna e ka lahara sabu nelaɗo ɓaawo isa kombo ko neo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɓattodiri duuɓi temeje woni hakkuneji maɓɓe konnguɗi goo kadi isa kadi weltinno holli awa nela sallam goɗ nelaɗo no ara nelaɗo maaki annaba ɓen fof maɓɓe ko ihwatun li allah mi mana ɓe fof maɓɓe ko ɓe baaba gootoɓe ummahatum shatta ɓe honɗo ɓiɓɓe baaba gootoɓe niraɓe no setti kono honɗum haray baban ko gooto ɓe wona diina kanko goota wona ko tawhiide ɓe fof ɓe noddi muɗum si woɓɓe ari noddi goɗɗum ngo ko hina ɗum haray ɓe acci koyete kon laawol foccingal ngol idan ɗum ɗon holli wonde mi jaka ko diina kam woni koyete kon baaba gooto yaagal e nene gooto yaagal kaka diina ka tawhid ɗo wawi wonde kadi kamɓe kadi tigiri ɓe nasarayankeɓe allah hino longini woɓɓe yimɓeɓe maɓɓe ɗen ko holli jo wonemani isa ko abdoullahi wa rasulu so yeehi kay anajiji maɓɓe ɗin nayyi injil wiyeteɗo murkus ma e asfaji ɗefte maɓɓe goo sifru tasniya ɓe yi wo wondemani goɗɗo yahudiyankejo sabu ala ko añi isa heftiɓe yahudiyankeɓe sabu ko kamɓe immino fi warugol mo kamɓe kadi wi honɗum tuttimo ko ɓiɗɗo zina o landimo kanko isa ene wasiyeji ɗen fof ko on mbo wasiya ɓuuri mawnude wasiya mbo woni mo neɗɗo adato wasiyade goɗɗo siɗa a wasiyamo isa jaabimo andu inna awwala kulli lwasaya hiya isma ya israil watta yila an o bani israil watta yila wiyatmi wiyatama ko honɗum wasiya jano hana ɗon ko hombo arrabbu ilahuna rabbun wahidun arrabbu joomi meɗen ko reweteɗo meɗen ko gooto pet goɗɗo goo ala wasiye makkon ko an jano tawhid ko ɗum goɗɗo nodata ko ɗum o yimmen noddugol fi tawhid ɓe sifi kadi ka injilu yuhanna injile maɓɓe goo wondemani isa alayhi salam ka sakkitode gurdam makko ko honɗum wonno o wonno o wino hadihi hiya alhayatu l abadiya ɗum ɗoni ndi gurdam lutto janɗan nafama ka aduna e ka lahara neɗɗon an yarifuka anta ilahu lhaqiqi wahdaka eɓe andatama ka woni reweteɗo tigi tigi an tum goto tum ɓe anda ɗum wa yasu almasih alladi arsaltahu yasu isa kanko ko ma a yimo nelɗa ko ɗum ɗo woni ko tabiti ko kala ka ari ko hina ɗum ko fenade ko ɓeydita ɗum ko sansa ɗum nelaɗo kadi maki toujours tentingol ko yewta ɗo kon kala si eɗi ɗo wonno ala rewtere sina allah tun e dow gonga sina allah subahanahu wa taala tun muhammad ko nelaɗo makko
wa anna isa abdullahi wa rasuluh isa ko jeyaɗo makko ko nelaɗo makko abdullah isa alayhi salam ɓay o jibinama pirimel konngol ngol wonno inni abdullahi atani alkitab abdullah konngol pirimel min komi jeyaɗo allah go'o ɗiɗi kadi o laɓɓini yumma makko atani alkitaba wa jaalani nabiya fiyoɓe nanuɓe anda kamɓe dariɓe ɗon ɓen awa min omo yiɗon ɗo komi jeyaɗo allah go'o kadi allah waɗilan nelaɗo annabajo jon noon ɓe andi ɓiɗɗo zina allah jontamo ngal ɗo teddongal ko ɗum waɗi o wi kadi o barran bi walidati ɗiggal ngol kadi yumma an hollugol ɓe honno oɗon a ko yumma tun waari o mari wala baba boobo hon wowli tawi honno laaɓi poy ko ɗum waɗi ɓaawo ɗum ɓe fecci pecce tati واختلفت أحزاب من بينهم بفكي بكتات باوند أون دون ها الله سبحانه بانتيمو وبإني بيتي اليعقوبية بيبي كان الله فينا ما شاء وصعد إلى السماء hade ko allah wonno ɗen allah wonde meɗen ha o haadde o yihaaji o yehi ka sama fedde ɗimmene wi honɗum annastoriya wa kana ibnullahi fina ma shaa qad rafa'ahu llahu ilayhi ɓeyno ko ɓiɗɗo allah wonduno ɗen ha ka allah faalano o ɓantimo ka makko kono ɓe ɓeyni wo كان فيها عبد الله ورسوله فرفعه إليه هؤلاء المسلمون wonno hakkunde ni meɗen ko homba jiyaɗo allah nelaɗo allah allah ɓantimo ka makko inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya tawaffika ko mi ɗanninowoma ɗannande mayde na mayde ko ɗannande sabu mo ɗanike no wiye ko mayde to sokere mi ɗannete ha gasa mi pooɗama ko noon kadi woni sabu isa alayhi salam yani ha yawriyanke ɓe faalama warde ɓe immini ko immano ara wara mo o jooɗodi hakkunde ɓe hawariɓe makko ɓen ɓe 12 on ibnu kasir jantori noon o wi ɓe awa joni hiɓe arde fi nangolan fi waranmi joni komi faala ɗo koye goɗɗo won accu o nandintinelam min kanko o ware o yaada en ka aljanna suka ɓuɗɗo fande duuɓi a inni ko min isa wona ami faala jooɗo o yimɓe kombo woni hebli on kal suka inni ko min o inna awanga woni on no joni allah addi koye ten nanditande e makko tawi fof ɓe serta nde ɗin ɗon bandiji annoɓe naati ɓe tawimo ɓe yiimo ɓe nangimo ɓe pandimo ɓe inni kanko woni isa wama qataluhu wama salabu walakin maada subbiha lahum subbiha lahum allah nannintin goɗɗo e isa alayhi salam fille goo ko yahudi en anno ɗon lanki baafal ngal naati ɗum o yalti o yaali isa ɓeyni awa kan allah nannintinimo e on ɗum kam naari riwayaji kono wiyoɓe wonne mani kanko mariame o heɓi ɓiɗɗo mo tata wona halal ko yahudiyankeɓen kono allah subhanahu wa taala si o faalama koyete o laɓɓinde goɗɗo o adday mu'jiza hunde hawnide fi maɓɓe haqqille ɓe faama
ko ɗum mariam alayhi salam nde yaano haa tawi ɗum ɗon waɗi hannde kadi o ɓittino moƴƴo o inniya ya laytani mitto qabla hada on ma yimɓe kono o winoma innama ana rasulu rabbika li hablaka gulaman zakiya min ko allah nelimi malakajo fiyomi okkoyto ɓiɗɗo laaɓuɗo ɓoy kanjum ko honno mi heɓita ɓiɗɗo mi heɓita ɓiɗɗo mi wondali e gorko e dow dewgal mi waɗali kadi bone o ko ni allah wi wiɗa kon ko gonga ni kono allah subahana taala kanko hoddiri ni kadi ko hunde wiya noon e gila ka ɗawil mahfus lannino ko beewa o wutti ka jaybidir ɗo so naygo si wattike dolekke ɗum ɗo wiyete aljaybe o ɗo ko wiyete ko annafhanate heɗo ko hewte kadi edu makko sewi o ɓittinima moƴƴa haa tawi gooto wiyeteɗo yusuf ibne yaqub annajjar yahudiyankeɓen ko ɓen kamɓe tumiri mo billah ɗon ko jeeyanoɗo ubbade bani israil rewɓe allah subahana taala moƴƴe bani israil hankeɓe on yii ɗum o soyi ɗum wonde mani a mariam alayhi salam o wonniri sabu ɗon anndi kanko kan komo allah subahana allah waɗno mo nene makko foduno waɗimo ko wiyete golnowo wonnoɗe suude allah sonnajo ɗuɗɗo moƴƴi ɗe anndanoɗo kono moƴƴo anndaɗo ɗum ɗo feeñi e makko ngalɗinayi wonde ɗon mo tawde kadi ko moƴƴo on landorimo ha o yahaali direct o inni ene kan yo mariam enen ngesa no wawi wonde ko alda e awdi ngesa no immoroni tun ngesa hara awdi waɗaka e muɗum mariama jaabi o saabu kanko mari ko laayi pos o inni man halaka zara al awal ko hombo tagi remru ga ngoya remru jibbindu konko awdi on ko hombo tagi ɗum ɗon kadi aw aranta o yimo kadi wo ene ɓiɗɗo no jibine ko alda e gorko muudi o wi eyi o honno o adama alayhi salam ala baaba ala nene gorko na sottiɗo o tawi ko yiwi kon kono aɗanke yimɓen ko façon ji nayyi mo ala nene ala baaba ko adama alayhi salam marɗo baaba ala nene ko hombo ko hawa alayhi salam marɗo nene ala baaba ko hombo ko isa alayhi salam marɗo baaba e nene ko luttitagon men fof ko yokkidene fof ko allah subahana taala woni ko waɗi idan jaka ɗum ɗo holli jaka ko ɗum waɗi an neɗɗo julɗo wata immo ɗum ɗo weltoɗa fi waɗa feeto fi muɗum sabu ko wiɓe ko ɓiɗɗo allah ko wiɓe ko ɓiɗɗo zina ko wiɓe ko allah allah wi hono ɓen ko fof koɗo yeddi ɓe wiɓe ko tato e tato e nder tataɓe e nder tato lakad kafara alladina qalu inna allaha thalithu thalatha aya goo inna allahu almasihu lmaryam ko fof kafara kono allah subhanahu wa taala nde o falno koye toon laɓɓindo jeeɗe makko on o wolino ko ɗum ɗo payi kum kape ɗum makkum gila ɗon o woytaali kanko isa ha honno hewti ka wolete ɗon payi kum kape ɗum woni ko ɗum waɗi neɗɗo moƴƴo so tumama e bone i tawi kol moƴƴo laaɓuɗo allah laɓɓinaymo sabu fitna jano honno ko fitna roɓɓen
awwal fitna bani israil kana mada kana fi nisa ko ɗum waɗi kala faala e bonnude inde goɗɗo yimɓe ko sonnaji ɓe ukkata ɓisidirtamo wadde nokkeli buy o yiyede no woodi goto wiyeteɗo Jurayj ko neɗɗo moƴƴo num rewo Allah jeeɗo bani Israil mari juulidde ko dewal ɗum andi moƴƴuɗo kono woɓɓe cuuyni sonnajo bonɗo e makko fi bonnugol inde makko nden sonnajo wi tawi ko laɓaɗo ini min lawawi fitinde o gorko woɓɓe inima a wawata ɗum o yew ɗaɓɓirimo hoore makko Jurayj sali kono ada ɗum tawi woodi ko waɗi ko Jurayj waɗi woodi ka tappodiri e yumma makko woodi ka o tappodiri e yumma makko kono sabu honɗum kadi sabu honɗum o tappodiri yumma makko ko sabu do dewal o wodno nen makko innimo kayo Jurayj tawi mo juulude ya Jurayj o juulde kono ko sel ko heedi ko naafil on no juulde o inni ya rabbi ummi aw salati kañum Allah immami noto yimmam mami gonɗo julde hannde kono o jiccini yo juulo continue woni go'o nene ari ɗimmum kadi noddimo tawimo e julde woyi noon woni ɗiɗi ha laabi tati nen makko wonɗi wi allahumma la tumitu hatta turiyahu wujuha al mumisati tori kem Allah wata waro ha hollamo jeece rewɓe zinoɓe ɓen nene duwa ka huɗude moƴƴa ɗum beɗɗi tun ɗum ɗo waɗi o sonnajo o ari fitingol mo o yaha jaka jaɓali barraɗimo annabi Yusuf waɗno noon adi sonnaɓe boni kono ɗum waɗi tawinoɗi gaynakoje sahihno kam halisno kam sahih Bukhari selli ken wona qissaji ƴetta tum internet adda e on sati on sonnajo tawi no woodi goɗɗo go gorko gaynakuji aynaka takko on rewo Allah ɗon o yiide on bonidi e makko o ƴetti reedu yimɓe landimo ko honto ɗu reedi wo ko honno wo ko Jurayj woni baaba kum bobo wonko to reedu ɓe hini Jurayj woha wo anda jawal Allah ngal wo ko on ɓe yehi hay tasabbutu ɓe aɗani o tasabbatu fata bayyana ɗum Allah ɓe aɗaɗo ɓe artuɓe yen e makko ɓe piimo ɓe jaka bonɗo ɗe holla ka moƴƴo ni e ni ɓe bonni ɓe lanki suudu makko rewinde Allah ni ɓe daasimo ka leydi ɓe yennimo o immi oya jibino e bobo ala no laaɓira ɗum hay nokku ala laaɓo wonde ala o salligi o juuli o inni addanelan kon bobo ɓe addi ko o waɗi gongo makko ko hoore pay konko ya gulam man abuka ko min awliya illah manno yaƴina pay konko woolay ala ɗum ka siko woolano ko ɗum nayi wurtere ɓeydi ɓayno manno yaƴini billahi azza wa jalla Allah laɓɓinemo o inni koman abuka ko wi abi arra'i baabe an woni aynowo o e to ko woni baabe an fo wi allahu akbar e noddi o lamɗon tawi lamɗon dono jeyno yaaɗo yo piimo o noddi o inni ɓe tari komin yaafo men komin faala joni nde juuɗe ma wattugonde fof kanŋe o inni mi faalaka kanŋe wurtene ndo ɗon tiinan loope watte ɗum tan Allah laɓɓini o isan yimɓe moƴƴuɓe ɓen Allah laɓɓineɓe si ɓe laɓɓini ka fitna waɗi o rento ɗen ɓiɓɓe meɗen yoɓe rento fitna yoɓe rento ɗi hirangoji waɗoji ɗo sabu fitnaji no ɗuuɗe ɗi hirangoji ɗi waɗoji ɗi waɗo 24 31 fitnaji no e ɗuuɗe muɗum leyɗele goo darama tawama
ɓiɓɓe fattu ko ɓurto heɗade ko mois de septembre yani kon ɗum fiɗi bonen ko watta janvier kon to woni samara muɗum ko septembre ha lebbi jeenen timmi koyki Allah subahana taala danduɓe e meɗen dandaɓe boneji fewnaɓe aquma tastahfirullah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إخوة الإسلام اعلموا أن هذا الدين أمانة في عاتقنا وفي رقابنا وفي نفوسنا في الحفاظ عليه والدفاع عنه ونشره وتحسين وتجميل صورته وتمثيله حق التمثيل وتقديمه للناس على طبق من ذهب في أبهى حلة وفي أجمل صورة لغيرنا من الكفار. هذه أمانة في أنفسنا، فحري بنا أن يكون لنا لكل واحد منا دور في هذا الدين، يكون له في هذا الدين يد وبصمات واضحة، وألا نقف موقف المتفرج. فهذه أمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة ألف لام الاستغراقية، كل الأمانات داخلة، وبالأخص الأمانة في الدين. انظروا خالد رضي الله عنه ماذا قال. قال خالد: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس وأنا لها محب، أو بشر فيها بغلام، ليست هذه الليالي بأحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية في سبيل الله عز وجل. هنالك فواصل ثقافية وحواجز عقدية وخصوصيات حضارية بيننا وبين النصارى وبين غير المسلمين. فهذه الفواصل العقدية غير متاحة. أما الفواصل الاجتماعية فهي متاحة بيننا وبين البر والإحسان، ولكن ليس بيننا المجاملة على حساب العقيدة، فهذا ممنوع. فهذا خط أحمر، خطوط حمراء ممنوع اجتيازها، كمشاركة في أعيادهم وتهنئة بأعيادهم. عيد يقول أن عيسى ابن الله، عيد يقول أن عيسى مقتول، عيد يقول أن عيسى مصلوبا. عيد ينبني على ماذا؟ على عقائد فاسدة، على عقائد تناهض القرآن، عقائد تهدم ثوابت القرآن، ثوابت العقيدة، ثوابت المسلمين. قال عمر رضي الله عنه: اجتنبوا أهل الكتاب في أيام أعيادهم فإن السخط تنزل عليهم، تنزل عليهم. يأتي الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم حريدي عندن كادو دينا
ko amana ko hoolare kalifu mo jagguɗen enen wiɗen en jogitike mo leydi e kambo huli wi wata min wawata min huuli si min jogitike mi rokka toftude enen wiɗen ɗen wawi en jogitike e dow ko toñeten ɗon fof e majjel mi wiɗen enen en jaaɓi ɓay a jaaɓi hande kala ɓe jogitoɗa kaɗo dina ko amana oɗo aqida ko amana ko ɓuri bonde e honnum e ko janfagol dina fonde jam fof ko janfugol awa janfade ko wawi kono dina kan janfagol ko hunde hulɓinide bonde yaali am la takunu llaha wa rasula wa takunu amanatikum wa antum talamun la takunu llaha wa rasula kono hiyana wonta ko hiyana fiddi so goɗɗo jooɗoyna min kam mi ala golle ka diina hay fuy kaɗo diina mo ɓen do haɗo rôle e muɗum daw rôle ko watta ka diina dambuɗa jan en ɗuuɗi an so tawi dambuɗe jetta ha goto ala ɗon kata waɗa harayno hulɓini ko on ɗum wonɗa ka aduna ɗo nokka tawaka goɗɗo landino kaado iyad o inni kaado iyad wo o landimo o inni enen si tawi goɗɗo ɓeytiki ha o heɓali gandal ko mi wasiɗamo o haray dow komi wasiyimo haray koyo eto o wakkilo o heɓa koye tegol jawdi bete kadi woso ala jawdi kadi noon wola wasima yo eto heɓa koyete ko needi o needi si ala kan noon wo tolo allah yo allah jipni fayitere ma warama ma ya imonɗa kasuɗo na gandal na needi na dewal wona jawdi wona fuy kon ɗum waltata islam o hay nokku dambugal goo ko julde dambugal goo ko korka dambugal goo ko tuubuɓiye dambugal goo ko sadaka dambugal goo ko ni an hay goota e tawaka e muɗum wattani wiita de a eto tawa kaɗo dine ɗamari ɓe ɓiɓɓe meɗen koyni halfina watten accuɓe ɓe yaa ko waɗa ko watta wo sa inni goɗo bon fête wigol tu goɗɗo bon fête no hawni hulɓiniɗa kon ɗum wiɗama haare no laaɓa ko wonɗon kon no laaɓa isa ko ɓiɗɗo allah yafillah dimnan itirafan dimnan la yuhannaun la yusharakun hana yiyano ɓiɓɓe julɓe immo taw koye ɗum hiirata jamman fof no waɗa gimi e gami no ɗumanno ɓiɓɓe julɓe wattani yiila dey hiɗa wowla konngol a wattatata ko mawngol laqad qultum shay'an idda haray ko to ɗi allah subahana wa taala dandu ɓeɗo ɓiɓɓe meɗen e honɗum e ɗi pankareji waɗoji ɗo ɓe sahabaɓe kamɓe ɓe latino koko dina ko aninoɓe goɗɗum ngo allah sona ka dina woodi kete fasid akadiya hono fasid akadiya bimana woodi keta dina ma ina arɗo ha ɗo wota feƴƴi ɗo gollodiraji no woodi allah ala gollodiro e maɓɓe hiwroɗaɓe okkoraɓe siɓe okkorima ko dagui ñaama e nokkeli go ko gollodirte kon amma noon ka aqide ɗo ko hattun ahmad ka jaɓɓo mujamal ala ka dina yigol ha sina ɗum ara dey ɓe faleylan maɗa ala andi dina minen ko dina men ko yamiri men ɓe ɓen mari haqqe wigol dina mum duna ko woni ka yamila mi watta
kono si tawi a jeeto wallitotoɓe ɓen noddoɓe ɓen organisoɓe ɓen fiya ɗum ɗon yo newo eni an kon to waɗɗa hoorema ene a tawaka ɓe waɗoɓe ni hara dimnan a waltaki ɓe awa isa jippoyto soji kondowata premier ko waton ɗum yaksiru as-saliba ngi waɗu ngi ni o helata o inna ko diine islam patti sharia nera ɗon kadi o tum ɗum ala ɗo fof wona islam fof wa in min ahli lkitabi illa la yuminanna bi qabla mawti ala ahli kitab sina ñande ade o mayde par ce que o ma yaade o towna sabu nde o wino ɓen ɗon sappo ɗiɗo ko hommo nantide o nanni goɗɗo ɓe nannita e makko ko ɗum heɓmo koyo ko heewa ko koyngol nanngimo ɗaani ɓe hayri tum o no waɗe ni o naɓe e yuli ka dow ɓe lefan taw no ɗon ka yurirno ko ɗon o yalti allah ne so naɓi mo o jippoto kadi fi honɗo waɗi allah ko daari minha halaqnakum wa fiha nuidukum be wara kadi honɗum o maaya ndi leydi o surde o jippo o ara mane jaaɗe mane jani ɗi o jipporo dimas tawi dajjal ari o wara dajjal islam wonta hannde kadi dow leydi o wona duuɓi 4 si o maaya woɓɓe o waye o fana ko duuɓi 7 wonta ɓi mana gurdama ko ɗon fof ko duuɓi 4 wonta sabu ko allah ɓaltima ko duuɓi 33 o marno joni kon no fandara duuɓi 7 timma 4 o feƴƴina awa oɗo soari ko ni watta joni kon ɗo goɗɗo kañum artoɗo kañum hino wallitoɓe sahabaɓe kamɓe kadi ɓe fijiratonoke nanen kon no haali binaji kon o wi haade o wi wo ala jemma mo tawata tawa on ɗon jemma hila nelde e muɗum sonnade momi yiɗi kadi wo on jemma ko gooto e jemmaji ɗi o yiɗi neɗɗo ɓuuri yidde ɗimmon kadi wo jemma mo tawata ɗareɓe hollanmi mi jibinanama boobo jemma weltinɗo wonon ɗinnoye jemmaji ɓura naalan jemma mo tawata mi ara mi nodde tawa haray tawa hino ɓuuɓi ha feƴƴiti tawa neeje no jippo ɓen yo waɗa jiyat fi sabilillah azza wa jalla wo ko noon ɓuranni ɗum ɗa fof ɓen aduna ko ɗum ɗo woni aduna ka ɓiɗɗo e honɗum e sonnajo ka o yi ɗum ɗon ɓurani mi waɗgol jihade koye honɗum o fanda ɗon a hiwgol kaaɗo islam kaaɗo diina taw hefanaɓe naatale makka bonnita ka ɗum ɗon ɓurmi koyete kon tertagol honɗum joggol rewɓe e ɓiɓɓe honɗum accita kaaɗo diina buyna ɗum woni wadde jawde e ɓiɓɓe e rewɓe tun kono diina kan ha jaka ta goɗɗo wono kaaɗo diina o winno ala ɗon ko golla sabu ko laama wata tawe ɓen ɓe wiyata waman arada an dicri fa inna lahu maishatan danka si tawi haaja ka diina a yimmoto ñande dangal ta amaka a yiyata sabu konɗo haare ala yiwde ɓay alano yiwde ko laaɓi kon janka ɗe yiyata kala no mo allah immini ko bunɗo haray no hulɓinanimo yalla taw dande tawede e ɓen ɗon idan ka sakkitode hutuba ɗo haray wasiye on haray kaɗo diina surtout ɓeɗo sukaɓe wonto ɗen enen tiiri kaɗo diina ko yaara goɗɗo jingan ko wonɗa kon jinganen kaɗo diina jingana diina kam hawna jinguinede kaɗo diina ta jaɓu an kadi ya ukkoɗa ko ukkiɗa o todina tawa ɓen noon kan ha jaka e di an koye watta iidi ɗo waɗe ɗo iidi ha jako an kon mi jokkantamano an joni noon kon fiyon num sa jokkalama haɗa probléme walla ko num bonitama fiyo mi jokkanta o kadi wiyowo allah ko allah ɓiɗɗo allah allah mo tawata ko enen reedu woni lebbi 9 hakkude tetekki e honɗum
soɓe fof on to yalta ɗon inna oɗo woni allah hakkille jaɓanu noon taho ko ɗum waɗi ɓay ɓe landama ɓeynoon ɗum wo kamɓe nane faɓi ko wo ɓay adama alayhi salam ñaami ngal ɗo leggal ngal o haɗanongal tawi bakkatu wonɗo e makkon arte ɓiɓɓe adama en fof heɓi bakkatu allah ko ndi wala tasiru wasiru wisra ukhra ka ɓeni arti fof ene tawa kanko allah subahana taala jaɓanano tuubu wiye wa talaqqa adamu min rabbi kalimatin fataba alayhi nanni tuubu e tasi ɓeyno o woye wo ɓagama bakkatu ari jama on fof joni koye fof wode goto ronditiɗo ɗum o waɗa tadi e hoore makko kono on kadi wona façon kala façon neɗɗo de komo tawata mari mise mo goɗɗo go ala wonno comme wawi wonde yimo wona ɓiɗɗo allah on wata non tat ɗum o woni hombo woni isa alayhi salam kadi o wonti kadi allah kadi nane haala ko ɗum ɗo woni diina ñande fo ɓe wiya ihdina sirata fatiha ka en fo ɗe jangol ñande fof ñande ka hiɗo wiide allah subahana taala fewne ko lawol annabaɓe moƴƴuɓe ɓen dannama hon ɗum yahude nasara ka anno hiɗo jokkude ɓe noon kono haray anko a waɗa tanaɓude hoore maɗa toki allah subahana yallah faami en diino makkan okken taw hiɗi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا مؤسما إلا يسرته ولا موسى إلا يسرته اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اغفر لنا ذنوبنا وقنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربي رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكل الصلاة